Luke chapter number 3 and verse number 1. Magbasa ta hangtod sa verse 3. Luke 3 verse 1, 2, and 3. Kung nanasa amen. Tanang maningdong paliw para sa magbasa pulong sa Diyos. Salamat sa inyong faithfulness karon hapon. Luke chapter number 3 and verse number 1. Now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip, tetrarch of Iturea, and of the region of Trachonitis, and Lysanias, the tetrarch of Abilene, Annas and Caiaphas being the high priests, the word of God came unto John, the son of Zacharias, in the wilderness. And he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins. I'm not going to read verse 1 sa Bisaya, kaya naglisod ko sa English, so mas lisod ang Bisaya. Pero mag-start ko verse 2. Si Annas ug si Caiaphas, nga mao ang labaw nga mga pari, ang pulong sa Diyos, miabot ngadto ni Juan, ang anak ni Zacharias, nga dito sa Kamingawan. O siya miadto sa tanang dapit palibot sa Jordan nga nagawali sa baptismo sa paghinusol tungod sa kapasayloan sa mga sala. The title of my message comes from the end of verse 2, in the wilderness. What is in the Visayan? Dito sa Kamingawan. I like the Visayan word Kamingawan. Kaya nga naman Kamingawan, kay Waitao. Asa si John the Baptist, sa diha ang pulong sa Diyos, may abot sa iyang kasing-kasing. Sa diha nakakatun siya sa tingog sa Diyos. Asa man siya, dito sa Kamingawan. Naginusara, uban sa Diyos. Silang duha lang. Dito sa Kamingawan. In the wilderness. Magampon na ta. Dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon hapon. Heavenly Father, thank you for your goodness to us. Thank you for our faithful people here again this afternoon. And I pray, God, that you bless again as I deliver the message that you've laid on my heart. Holy Spirit of God, I pray you'd fill me with your spirit and your power. Help me, God, to say exactly what is needed. I pray, God, that you'd stir our hearts, especially the hearts of our young men. A little bit of an unusual day with the messages today, a salvation message this morning, and now, really, Lord, a message to preachers. I pray, God, that you'd stir our hearts, work in our hearts. Bless us, God. Help me as I preach. Work in our hearts, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. I have thoroughly enjoyed watching as our young men have begun learning to preach. Sa Friday, sa hapon, sa soul winning meeting, sa una sa Sabado, nagtugo ko ang mga magwali sa among church. Bisan si Brother Nestor, nagwali twice for us now. O ang staff men nagwali usahay, dayon ang mga batanon pod nagwali. Ug nalipay gayud ko nga makabantay, makakita ko sa development sa atong mga batanon nga magwali. Ang hapon. Raylan ba? Kumusta ka? Remelin, that's what it is. Si Raylan, taga Maria Uray, siya taga Sulangon. Di ba? Dugay na. Welcome back. Good to see you. Pero nalingaw ko, nalipay gayud ko nga maminaw sa mga mensahe sa atong mga batanon. Not all of our preachers are as young in high school or just out of high school, but they're all fairly young preachers. Even Brother Michael, I guess he's the most experienced now. How long you been preaching now, Brother Michael? 5 minutes. And I guess now you've been private. I don't know. He's been preaching for a while. We've been here 7 years. I guess we'd say Brother Michael's a little experienced by now. But the rest of our young men are still very young in their preaching. The best way to learn how to preach is just like anything else. You just do it.
Pagsugod lang, pag-practice lang, himo ang imong mga sayop, aron mo kat-on. That's how you learn to preach. It's just like learning to go soul winning. You don't become an expert and then go soul winning. You go soul winning so you can become an expert. But the truth is, you never become an expert. You continue to learn. And it's the same way with preaching. Kung ikaw ganahin mahimong maguwali alang sa Ginoo, there's only one way to learn. Practice. You just gotta do it. Pastor Mike, wala ko kabalo. Sugod na lang. Tanaw na ton sa buhaton sa Ginoo. Get your Bible, study it, write an outline, and preach. That's what Jesus did when he called his disciples. In Matthew chapter 4, si Kristo nagtawag ni Peter, James, John, and Andrew. Iyang gisulti kanila, follow me and I will make you fishers of men. 6 chapters later, he said, go preach. Kajut na lang sila nagsunod kaniya, nagaduog sa gamay nga pagtudlo, and then he sent them preachers. Let me show it to you. Matthew chapter 10, verse 5. Gitawag sila sa Matthew chapter 4, dayon na Sermon on the Mount sa Matthew 5, 6, and 7. So kajut lang ang panahon, gikan sa Matthew 4, ang aton sa Matthew 10. Matthew chapter 10, verse 5. Matthew chapter 10, verse 5. The chapter begins with a list of the 12 apostles. We won't read that, kay familiar ta sa mga ngalan sa apostles, pero tanaw na to ang verse 5. Kung na say amen. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles and into any city of the Samaritans, enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel, and as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Ug samtang kamo mangadto paghuwali nga nagiingon ang gingharian sa langit haduol na. Jesus' method for developing preachers, Jesus' method ang iyang pamaagi aron mag-develop sa mga maghuwali was real simple. Pagtudlo nila gamay dayon pagpadalat na sila aron muwali. That's God's method. That's God's way. One of the greatest blessings nga ako ang nag-Bible school ko sa Hyles Anderson College dito sa US. One of the greatest blessings of Hyles Anderson College was naidagang Bible college diin ang mga students moabot sa Bible college ug magtuon sila sa 4 years aron mosugod sa pagpangalagad sa Ginoo. At Hyles Anderson College, we didn't do that. We got to college, we started going to class, and immediately the first weekend nagsugutan nagalagad sa Ginoo. Nag-practice na diretso unsa atong nakat-on diya sa classroom, kita naka-practice niya na diretso. We went straight into the ministry. For actually 5 years I was in Bible college, and for 5 years I got to do the work of God. Therefore, kasi nigawas ko sa Bible college, ready na gyud ko sa buluhaton sa Diyos tungod nag-practice na ko 5 years. That's Jesus' method. It's the Bible method. You learn a little bit, you practice. You learn a little bit, you practice. You don't need to wait 4 years. Dili kinahanglan 3-year degree sa Bible and so, sige, ready na ko magwali. No, you can start preaching now. In just a few weeks, we'll have our first TBBI preaching class. I'm excited about it. Excited yun ko. Kabalo ko sa mga batanon po, excited kabayan sa preaching class because they think it will make them instant expert preachers. They are wrong. But excited sila po. And I'm excited to see our young preachers. You'll notice the message tonight is almost 100% English. This morning, almost 100% Visayan. Karon, English yun. But I'm excited to see our young preachers grow in their knowledge and then take their knowledge and use it by preaching. Excited yun ko mukita ni Ana diya sa itong mga batanong nga mag-uwali. I already gave that illustration. Okay, where are we here? Say, but Pastor Mike, kung naay batanong nga mag-uwali, dili siya usahay masayo, basin sobra siya excited. Oh, syempre. Di yun ko malimo sa akong igagaw. Si Bobby Morrissey, akong igagaw. Si Bobby, sayang kinaiya, sama siya kanako sa pagwali, pero mas gamay ang iyang kaulaw. If you can imagine that, Bobby is very, very outspoken, ako maulaw. Kung dili ko magwali, maulaw ko diretso. Kanakong natural nga kinaiya. Si Bobby dili, extroverted gayud siya. So I remember, we used to have Teen Sunday dito sa Lewis Avenue Baptist Church. O diha sa Teen Sunday, ang mga high school preacher boys nga nag-practice silang pagwali, they got to preach in front of the whole church for 5 minutes on Sunday night. Na yun ko malimo sa mensahe ni Bobby. Ako murag elementary pa or basing grade 7, grade 8 na ko. Bobby was 4 years older than me. Pero siya sa edad sa akong kinamagulangan nga si Joy.
And si Bobby, nainumdum gyud ko siya nagwali. Wala ko nainumdum sa topics sa hilis gotang gyud sa mensahe. But I do remember, nagawali siya. He's like, we need some of that. And then he said, ako nag-story kabahin kaninyo diya sa choir. Sila likod niya diya sa choir. Kaya na mga lingkuranan, likod sa pulpit para sa mga choir. Og nagtinog siya nagwali sa mga choir members. He said, Pastor Mike, sobra ang yung zeal. He has too much excitement. Yes, but I would much rather have a preacher who's young and excited make mistakes than have a preacher who's old and dead and never does anything. Are you listening to me? Yes, young preachers make mistakes. Sometimes they say stupid things, but so do experienced preachers. Wala'y perfecto nga preachers. But yes, ang mga batanong maghimo sa mga sayop. Ako na'y daghang sayop diya sa akong panahon magkaton sa pagwali. But it's worth it because you become a man of God. In the church, listens to the sermon and thinks, yeah, they're young, we'll forgive them. Batanon pa sila, kita mo pa sa ilot nila, it's okay. And that's what we need. We need that atmosphere of grace where we say amen and we think they'll do better next time. You know what I'm talking about? Nothing wrong with that. Walay kaulaw. Today, we're going to look at the life of who I believe was the greatest preacher to ever live, except, of course, for Jesus Christ. And that is, of course, John the Baptist. Ug si Kristo ang nagsulti siyang pinakanindong nga propeta sa tibok Biblia. Go to Luke chapter 7 verse 28. Tanawon sa gisulti ni Kristo kabahin ni John the Baptist. Of course, he was not comparing John the Baptist to himself. What did I say? Luke chapter 7 verse 28. Luke chapter 7 verse 28. Kung nasa amen? Si Kristo nag-story kabahin ni John the Baptist dere. Tanaw yung unsay gisulti. For I say unto you, among those that are born of women, there is not a greater prophet than John the Baptist. But he that is least in the kingdom of God is greater than he. Kaya ako nag-ingon nga kaninyo sa mga gihimugso sa mga babae, walay mas labaw pa nga propeta kay ni Juan ang Baptist. Apan siya nga pinakaubo sa gingharian sa Diyos, mas labaw pa kay kaniya. I'm not going to try to explain the second half of the verse. It's not important for the message. My point tonight is Jesus said to everybody else, hey, nainumdum mo ni John the Baptist, nining panahon na si John the Baptist na nasa prisuhan. Eh na siya sa panahon sa kaluyahon, nagduda siya sa Ginoo. Pero si Jesus nagtanaw sa iyang mga disciples, naging, hey, walay laing propeta mas gamhanan kay ni John the Baptist. Jesus said he was the greatest prophet sa tibok Biblia. Pinakagamhanan. In Matthew chapter 3, in verse number 1, we see John the Baptist introduced with these words. It's my favorite introduction of any preacher in the Bible. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. Niadtong mga adlaw miabot si Juan ang Baptist nga nagawalhi diha sa kamingawan sa Judea. Ladies and gentlemen, I would just like to say this afternoon that Holy Spirit-filled preaching is still our greatest need on September 22, 2024 in Dapitan City. Hangtod karon ang pinakadakong kinahanglan nining kalibutan na maguwali nga mapunot sa pulong sa Diyos nga ipagahong pinagi sa balang espiritu ug mutindog ug mawali sa pulong sa Diyos kana ang mag-change sa mga kinabuhi. Preaching. You young men nga gitawag sa Diyos nga magwali, walay laing tawag maglabaw sa imo Kung nakay tsansa mahimong presidente, kanaubos sa imong pagtawag. Sakto ang grammar? Sayog gamay? Sabtan ninyo. This is what happens when Pastor Mike doesn't have Gillette check my Visayan. 100% English. I think I have one sentence in Visayan. There has never been, and there will never be, a substitute for old-fashioned, spirit-filled preaching.
Kita nagkinabuhi diya sa dinhi sa kalibutan, diin daghang mga churches nag-shift gikan sa pagwali ngadto sa pagtudlo. Mag-emphasize sila sa pagtudlo. Sila nagatungang pinakadakong kinahanglan maong ang dugang pang pagpasabot. They are wrong. Teaching cannot replace preaching, because it is preaching that turns the heart of man. Ang pagwali, dili ang pagtudlo, maong mupaliko sa kasing-kasing sa mga tao. Now, we need teaching, but it cannot replace preaching. It cannot replace preaching. But Pastor Mike, doesn't the Bible say that my people are destroyed for lack of knowledge? Dili ba gitudlo diya sa Biblia, sa prophets nga ang akong katawhan naghuba tungod nakulangan sila og kahibalo? Yes, it does. But let's go look at it. Hosea chapter 4, verse 6. Hosea chapter 4, verse 6. I'm glad God called me to preach. Walay laing kinabuhi nga maglabaw niya na. Preaching. Hosea chapter 4, verse 6. Hosea chapter 4, verse 6. I'll give you another second because I want you to see it with your own eyes. Hosea 4, verse 6. Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea. So right after Daniel. I still have to do that with the minor prophets. Get a running start on my numdum ko asaman. All right, I'll give you another 2 seconds. Time's up. Kunana, say amen? Amen. Here we go. My people are destroyed for lack of knowledge. There it is. Pastor Mike, ang problema maong kakulangon sa kahibalo. Ang akong katawhan nangalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Oh, pero padayong tamo basa. Because thou, my people, hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing that thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. Tungod ka ikaw misalikway sa kahibalo. Nga naman nakulang sila sa kahibalo. Tungod sila misalikway sa kahibalo. Ako sa musalikway kanimo. Aron ikaw dali na mahimong pari nganhi kanako. Sa nakita nga ikaw nga imong kalimtan ang balaod sa imong Dios. Ako sa nga kalimtan ang imong mga anak. Why were they lacking in knowledge? Nga naman nakulangan sila sa kahibalo because they didn't want it. Dili sila ganahan sa kahibalo. Kanadali problema sa hunahuna, kanang problema sa kasing-kasing. O ang pagwali, mao ang gamiton sa Diyos para sa mga problema sa kasing-kasing. Ang tanan pagtudlo sa kalibutan, dili makapaliko sa kasing-kasing sa tao nga dili ganahan mahibalo. If you want to follow the devil, you don't care what the Bible says. Kung rebelyoso ang imong kasing-kasing, wa kay pakikabayin sa pagtudlo sa pulong sa Diyos. Unsay kinahanglan? Pagwali. Pagwali. Turn with me to Ecclesiastes chapter 8, verse 11. Psalms, Proverbs, Ecclesiastes. Psalms, Proverbs, Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 8, verse 11. I'll give you another second. Ecclesiastes chapter 8, verse 11. Remlin, walay ka usbanan, sukad nagbiya ka. Sama ragyapon ta diri sa Truth Baptist Church. Welcome back. Ecclesiastes chapter 8, verse 11. Kung nana say amen? Because sentence against an evil work is not executed speedily. Look at this next line. Therefore, the heart of the sons of men is fully set in them to do what? Evil. Tungod kay ang silot, batok sa usikadaotang buha, wala gipahamtang sa madali. By the way, that's the problem with our broken judicial system. It takes so long to bring justice. There's no fear. Ang kaso sa tao, madugay yun hangtod mamatay na ang mga saksi. O walay kahadlok, so ang tao gipahimutang, giset na gyud ang kasing-kasing sa tao magbuha og kadautan kay hinay ang hustisya. Tungod kay ang silot batok sa kadawtang buha, wala gipahamtang sa madali, busa ang kasing-kasing sa mga anak sa mga tao sa hingpit natakda diha
kanila sa pagbuha og dautan. If a man's heart is set, gipahimutang, is set on doing evil, all the teaching in the world won't change that. He needs preaching. Kinahanglan siya sa pagwali. That's what preaching is for. It turns the heart. That's why, kung ang tao ganan mag-backslide, musugod siya nga mulikay sa church. Dili siya ganahan magado sa kamat. Di ko ganan maigo. Buwang. You need it. Kinahanglan ka niya na. Mulikay-likay sa pagwali kay di ka ganan maigo. Maigo gihapon ka dito sa prisuhan. Maigo ka kung gapuson ka diya sa pornography or drug addiction or alcoholism. You can avoid the preacher. You cannot avoid the results of your sin. Makalikay ka sa maguhali, dali ka makalikay sa resulta sa imong buwangong mga decision. You reap what you sow. Preaching. We need preaching. You listen to me, kung mabugnaw ang imong kasing-kasing, pagsimba gihapon, kinahanglan ka sa pagwali. Kanang imong chance. Kanang ang paglaom para sa imong kinabuhi. Kung mabackslide na gyud imong kasing-kasing, ang pagwali ang makatabang nimong mobalik sa Diyos. It is preaching that turns the heart from wickedness to righteousness. Ang pagwali ang mo paliko sa kasing-kasing, gikan sa kadautan, balik sa imong Diyos. Go with me to Luke chapter 1 and verse 15. Kini ang anghel nga si Gabriel, nag-istorya ni Zacharias, ang amahan ni John the Baptist. Nagpapasiya sa wala pa si John the Baptist panamkon. Sakto panamkon. Siya nagpapasiya daan kabay ni John the Baptist. Luke chapter 1 verse 15. For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. Kay siya mahimong dako diya sa pananaw sa Ginoo. By the way, kung dako ka diya sa pananaw sa Ginoo, kana ra ang importante. Ang hunahuna sa uban dali importante, yung sige hunahuna sa Dios, kana ra ang importante. Kay siya mahimong dako diya sa pananaw sa Ginoo, dili mo inom og bino ni maisog nga ilimnon, og siya mapuno sa balang espiritu bisan gikan sa tagawangkan sa iyang inahan. Look at verse 16. And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God. Ug daghang sa mga anak sa Israel iyang pabalikon sa Ginoo nga ilang Dios. And what did we read a few minutes ago? In Matthew chapter 3, in those days came John the Baptist preaching. Unsaon niya, giunsa niya pagbalik sa mga kasing-kasing ngato sa Diyos, pinagi sa pagwali sa pulong sa Diyos. It's preaching that turns the heart. Ladies and gentlemen, I'm just saying tonight, we still need preachers in 2024. We can't have too many. Dili mahimo nga sobra kadaghan ang mga maguhali dari sa Truth Baptist Church, dari sa Dapitan, dari sa Pilipinas. You can never have too many preachers. We need preachers. We need Visayan preachers. Ang mga tao nga natural sa ang imong Bisaya. Dili kinahanglan ka og tabang aron sakto gyud imong grammar, dili ka masayop usayog magpalibog sa tibok church kay Bisaya gyud ka. We need that. Ang mga maguwali nga nakasabot sa culture gayud kay nagdako ka diri sa dapitan, you understand the culture. Ang imong panaglitan mag-uyon gyud sa hunahuna sa mga tao maminaw nimo kay Bisaya gyud ka. We need missionaries. We need preachers who are native Visayan speakers. Couple months ago, ako si Michael niyato mi nga sa Dapolog na minaw mi sa mensahe ni Brother Mark Bachman dito sa car, samtang nag-driving mi. Naminaw mi sa mensahe, human sa mensahe si Michael nagyun, Dad, kini ang nindo nga mensahe para sa mga Visayan. Kung sila makasabot. Kaya syempre, ang yung English gyud ang mensahe ni Brother Bachman. And I said, Michael, kaila ba ka ni bisang kinsa nga nakasabot gyud sa English, nakasabot niya nga kamatuoran o makawali sa Bisaya?
He kind of looked at me. Yeah. Ikaw. But not just him. We need true Visayans. And praise God, we've got a few. Salamat sa Ginoo na tayo pipila dahil nga nagtubag na sa tawag sa Diyos ug ganahan mo tugyan sa ilang tibo kinabuhi ngadto sa pagwali sa pulong sa Diyos. That's what we need in 2024 in the Pitan City. Preachers. But tonight, I want you to see one of the greatest secrets of John the Baptist's powerful ministry. Ganaan kung mapakita kaninyo sa usa sa pinaka-importanteng sikreto or pinaka-importanteng yabi, pinaka-importanteng bahin. It's one of the greatest secrets of John the Baptist's powerful ministry. Nga naman gamahanan siya labaw sa tanan. We find it in our text. Go back with me if you would to Luke chapter 3 and we'll look at verse 2. Luke chapter 3 and verse number 2. Hunana say amen? Annas and Caiaphas being the high priests, the word of God came unto John, the son of Zacharias, in the wilderness. Ang pulong sa Diyos miabot ngadto ni Juan, ang anak ni Zacharias, na didto sa kamingawan. I want you to notice where John the Baptist was when the Word of God came to him. Naa siya sa kamingawan. I want to say very clearly tonight, listen to your pastor, you young preacher boys especially, listen to your pastor. The Word of God, the message of God, the power of God never comes to a man in the crowd. Sabta niyo ka na, ang pulong sa Diyos dili gayud moabot ngadto sa tawo diha sa taliwala sa kadaghanan. Sakto? If you want the power that John the Baptist had on his life and ministry, you must be willing to spend much time in the wilderness alone with God. Kung ganahan gyud ka mukat-on sa pulong sa Dios diha sa imong kaugalingong kinabuhi. Kung ganahan gyud ka nga mo experience sa iyang gahom sa imong pagwali, mo experience sa iyang gahom diha sa imong pagsangyaw, kinahanglan ka nga andam mugahin sa daghan panahon dito sa kamingawan. Ang Diyos dili mo storya kanimo diha sa panahon. Ang Diyos mo storya sa tao kung siya mag-inusara sa kamingawan. Let me tell you why there are so few powerful preachers in our world today. Because let's just be honest, talagsaon ang mga maguwali nga naigahom sa Diyos sa ilang kinabuhi. Talagsaon ang mga maguwali nga kaila gayud sa tingog sa Diyos ug sila makasulti ang Diyos naggiat na kong hato ni ini nga mensahe karon. Sigurado gyud ko kinang mensahe nga ang Diyos kanana kung maghatag kaninyo karon pipila manggura mga maguwali makasulti niana kay dili comfortably ta diha sa kamingawan. We're comfortable with noise. Always na'y banha. Kanunay na'y mga kauban, kanunay na'y barkada, pero walay gahom diya sa barkada. Ang gahom, ang pagkasuod sa Ginoo, makaplagan diya sa kamingawan lang. You see, everybody likes verse 3. Luke chapter 3 verse 3, and he came into all the country about Jordan preaching, oh ganan ko mo tindog muwali ganay gahom sa Diyos kitang tanan ganan ni ana. That's what we want. We want to come into Judea preaching.
Ang tanan magawali, nagtinguha sa gahom nga diha sa ministry ni John. Pero talagsaon, pipilat gayon ang mga magawali na ready na nga mugahin sa dakong time diha sa kamingawan. Diin, si John nakakaplag sa iyang gahom. You preacher boys, listen to me this afternoon. If you want God's power on your life, you must learn to spend much time in the wilderness. Ikaw na lang, ubang sa imong Diyos, layo gikan sa kaguliyang nining kalibutan. Kinahanglan ka magpalong sa cellphone. Walay signal diya sa kamingawan. Palong ang cellphone. O higahin ang dakong panahon na ikaw ang Diyos lang dito sa kamingawan. That is the source of spiritual power. Kanang tuburan sa espirituhan ng gahom. Dito sa kamingawan lang makakaplag ka. Makakatun ka sa tingog sa Ginoo. Only in the wilderness can you learn God's voice. I'm going to say something today because it really bothers me. Kung na mga tao nga masuko, wakoy labot. There is, now listen to me. If you're a member of this church, you probably don't see this as much, but you might see it on Facebook. So I'm going to say something here. There is a grotesque overemphasis on pastoral fellowship in the Baptist culture of the Philippines. Sabta niyo overemphasis, naghimo sa uskabutang nga sobra ka importante, labaw sa tinuod pagka importante. Most pastors, I'm talking about Baptist pastors in Mindanao that I know, most pastors spend more time with other pastors than they spend with their own people. Something is wrong with that. Naidakong problema ni Ana. And I know the excuses. Well, we strengthen and encourage one another in the work of God. Magtigong mi, aron ma-encourage me. Aron magpadayon, alang sa Ginoo. That's what the wilderness is for. That's what your relationship with God is for. You listen to me very carefully, preacher boys. Real men of God don't need a barkada. Real men of God aren't afraid to be a lone wolf. Sa diya bago pa may dari sa dapitan, ako'y dagang invitation mawali. Di na ron. 2 reasons. Number 1, nagwali ko gabahin sa sala, diya sa ilang mga anniversary services. And number 2, dili ko mag-play sa Filipino Baptist Fellowship game. I don't go and sit and tabi-tabi for 3 hours with pastors and pretend that's the source of spiritual strength. That's foolishness. Say, but Pastor Mike, we're following what the Bible says in Hebrews 11. We're supposed to consider one another to provoke unto love and good works. Well, let's go look at that and see if that's true, what that's teaching. Hebrews 10, verse 24. Is it biblical that pastors are supposed to provoke one another? Is that what this is talking about? Ang mga pastor sa Lain-Lain Church, magtigo, matag si manor every 2 weeks. Is that what this is talking about? Hebrews chapter 10, verse 24. Hebrews chapter 10, verse 24. Kung nasa amen? And let us consider one another to provoke unto love and to good works. Og maghunuhon na kita sa usag-usa sa paghagit ngato sa gugma o ngato sa maayo nga mga buhat. There it is, Pastor Mike. See? We are obeying that passage. Kita nga mga pastor, kami nga mga pastor, magtigo, mag-encourage one another, aron magpadayon diya sa mayang buhat. Tanawang verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together. Nga wala nagabiya sa pagtigom pagtingob sa atong kaugalingon. That's not talking about pastors, that's talking about a local church. This church gathers together to encourage each other. It's not talking about pastors gathering together to encourage each other. Now don't misunderstand me. I'm not against pastors having pastor friends. I get that.
But if you need a pastor fellowship that's nothing more than a grown-up barkada, a true man of God, I'm sorry, gentlemen, a true man of God forfeits his right to a barkada. Ang tinuod man of God, kinahanglan mo buhi sa iyang katungod sa usa ka barkada. Because the closer you walk with God, the more lonely your life becomes, period. The higher you go spiritually, the less people you will find. Are you listening to me? If a pastor never feels lonely, he's not as close to God as he should be. I'm preaching this now because I want our young men to understand these Baptist fellowships are dangerous. They're dangerous. They do not draw you closer to God. I learned something. Sa diya bago pa mi today, I was trying to meet more pastors because in the future, I'd like to help pastors if God will let me. I'd love to give churches good songbooks in the future if God will let me, and other materials. Kita nagdevelop sa mga butang, kita makahatag sa laing pastors. I want to help pastors. Don't misunderstand me. So I would travel so I could meet pastors. Niyato ko sa laing lugar. And I couldn't believe how many times niabot ko sa church and just, wow, may pastoral fellowship karon pod. But you know what I learned? Daghang pastoral fellowship, chismis na lang. Chismis na lang. Mag-prayer meeting ta. Paliw ampo para ni ini nga pastor kay nag-lisod gyud siya ni ini. That ain't prayer. That's gossip. Chismis gyud. Dayon ang pastor nagduda nga naman wala ko'y gahom sa akong kinabuhi. So, Pastor Mike, kami nga mga pastor magtigom aron mag-street preaching me. Last time I checked, we're supposed to train our church members to go soul winning. Hello! That is the Truth Baptist Church. Kita mag-soul winning. Let me tell you something tonight. We don't need more pastoral fellowship. We need more time alone with God in the wilderness. Si Pastor Mike Dali, angay nga ikaw mag-asturi kabayan sa laing mga pastor. Angay gayud. Kay kinahanglan ta mo likay niya nga foolishness. It's a trap. It's not healthy. God puts a pastor in a church and your closest friends should be your church members, not the pastor in the next town over. Nothing wrong with having a pastoral friends. Nothing wrong with that at all. But the time with the pastoral friends should be far less than your time with your own church members, and certainly less time than you spend with God. Gentlemen, kamo nga gitawag nga muwali paminaw na ko karon. Real men of God are not afraid to be alone. Ang tinuod nga mga lalaki sa Diyos, dili mahadlok nga mag-inusara. Dili mahadlok sa pagkahilom. Listen to me, guys. Nothing wrong with listening to music, but you shouldn't listen to music all the time. Sometimes it needs to be quiet. God doesn't speak through music. He speaks through His Word. When you're reading your Bible, shut off the music and focus on God's Word. When you're praying, shut off the music and focus on talking to God. And by the way, everything I'm preaching tonight, it especially applies to preachers, but it applies to anyone who wants to walk with God. Real men of God are not afraid of silence. Kung dali ka comfortably diha sa kahilom, na kay sala nga wala pag i-confess. It is in the silence that God speaks. Diya sa kahilom ang Diyos mo storya. Mukat-un ka, mo mag-ila ka sa tingog sa Diyos diha sa kahilom.
Psalm 46 verse 10. Turn there with me if you would, please. Psalm 46 verse 10. Psalm 46 verse 10. Kunana, say amen. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Paghilom ug hibaloi nga ako Diyos. Ako pagabayawon diha sa mga pagano. Ako pagabayawon diha sa yuta. Listen to me now. God speaks in the silence. Ang tingog nga nadungga ni Elijah diha sa Mount Horeb, unsay tingog? A still, small voice. Gentlemen, let me teach you something about God's voice. It's just like a little mosquito prick. Kamay nga tunok dili kusog. God can use His power when He needs to, but He doesn't do that with His men. When God wants a man's attention, He waits until the man is alone and it's quiet, and then God says, okay, karon makastori ko kinimo. When did God speak to Moses? Dito sa Egypto? Dili. Dito sa backside of the desert, kung siya naginusara uban sa daghang karnero. When did God speak to Joshua? In the middle of the camp? No, when he went out to plan the battle against Jericho, Shaddai Isa. If you want to connect with God, you need to find the wilderness. Kung ganaan ka mag-connect gayud sa Ginoo, kinahanglan ka mangita sa kamingawan. Let's just be honest. It's hard to walk with God inside the house. Sometimes you have to get out of the house and find a place that's quiet. Hey, kamo dito sa Palaran, ay nino nga lugar sa babaw. Ano sa inyong gitawag nga lugar? Huh? Pang-pang. That makes sense, pang-pang. Just don't fall. That would not be good. Na siya'y daghang time of quiet dito sa hospital karon. Hilong kaayo dito sa morgue, but we don't want you there. Can I ask you a question? Asa man ang kamingawan alang kanimo? Asa ka makaadto nga ikaw manggod, ikaw ra isa uban sa Dios? You need a place where it's quiet. The message tonight has mainly been to our preacher boys, young men of God, because that's what you are. You're not future men of God, you are young men of God today. If you have been called, you're a man of God today. You're just in training. Young men of God, we need some preachers who know God's voice. Ukana makaton nimo. Remember the story of Samuel? The Bible says Samuel knew not the Lord, for the Lord had not yet revealed Himself to Samuel. He didn't know God's voice. 3 times ang Diyos nagtawag ni Samuel. tingog manggod. Makusog. O si Samuel wala nag-realize gikan sa Ginoo. Huno-huna siya nga abi niya nga kanang tingog ni Eli. Remember that? He later learned God's voice, and many times the Bible says ang Diyos may ingong ni Samuel. Kabalo siya diretso, kaya nga naman nakakatun siya sa tingog sa Diyos. Now you listen to me, you young men, you listen to me. I'm talking to you about something I know what I'm talking about because I've learned this. Your pastor knows God's voice, but I learned it. Nakakatun ko sa pulong tingog sa Diyos. Listen to me, we need some preachers in the Philippines who get their messages from God, not from an outline book. Hikapoy ko sa mga Amerikano. Actually, ganahan ko mutabang sa Filipino pastor. Muhatag ko niya sa book of outlines. How stupid! Write your own outline. Walk with God.
It's like taking somebody else's bread they baked 5 years ago and put in the freezer. And you bring it and put it in the microwave and then give to your people. Kita kinahanglan sa mga mag-uwali nga mukuha sa ilang mga mensahe gikan sa Diyos mismo. Sila mutuon sa pulong sa Diyos, tayo mutugong balang espiritu mo giyat nila. We need preachers who spend enough time in the wilderness to truly know God's voice. Aron ang Ginoo makagiya kanila ngato sa ilang sunod text. You listen to me. You don't have to choose your text. God will lead you if you'll grow. When I was a young preacher, I chose my text. I don't do that anymore. Kaya nga naman, nakakataon ko sa pulong sa tingog sa Diyos. I'm not bragging, it's just the facts. We need preachers who know God's voice so well that God can guide them every step as they are preparing their message. Listen, kung ang Diyos makapakita nimo unsang imong teksto, sigurado siya makagiya nimo diha sa pagandam sa outline. Pero ang pulong sa Diyos, dili gayud moabot nga to sa tao uban sa iyang barkada. It comes to the man in the wilderness. But let's just be honest. Asian culture doesn't like being alone. And as much as the Philippines loves America and wants to be like America, the Philippines is still very much Asian. Dili ta ganahan maginusara. Dili ta ganahan sa kahilom. But that's where real men of God are made. The word of God came unto John, the son of Zacharias, in the wilderness. I want to ask you a question this afternoon. We'll be done. Are you learning God's voice? Kini mag-apply po sa mga babae. Girls don't preach like men, but you can learn God's voice. Nagakat-un ba ka sa tingog sa Diyos? Say, Pastor Mike, I'm not sure yet. Spend more time in the wilderness. True story. Sa diya, bago po mi dari sa Pilipinas, 14 years nilabay, ki-invite ko na mawali sa uska gamay nga Bible College, not in Dumaguete. I'm not going to tell you where I was. Pero gi-invite ko nga mawali diya sa chapel service sa uska Bible College dari sa Pilipinas. And nainumdum ko klarong kayo, gipilit na ko ang outline daan. Nagplano kong magwali sa mensahe nga akong giwali daghang panahon dito sa US. While we were on deputation, I'd preached this message many times. It was called Sacrifice or Investment. It was my personal favorite message. So kung gidapit ko, kung ang Diyos mo tugo, kanak gyud akong walihon. So kana akong plano. I was 25 years old. Samtang naglingkod ko sa chapel, naghula nga motindog mawali, ang balang espiritu nagtunog sa akong kasing-kasing. Nagyon, kinahanglan ka mag-change sa imong outline. Ganun, kung ikaw magwali niining at outline, kabayan sa pag-memorize sa scripture. So I took my Bible, took out the outline, put in the new outline. Dali ka na akong plano, pero ang tingog sa Diyos, klaro, kinit man good. So I changed my outline. Right before I stood up to preach, I changed my outline. Nagtindog ko aron magwali ug nagsulti ko nila nga nagplano ko nagwali sa laing mensahe pero ang Diyos nag-change sa akong mensahe samtang naglingkod ko ako nagyun nila. Siyempre English niya ng panahon na. Nagwali ko sa mensahe ug ang Diyos nag-bless sa pagwali. Naglingkod ko, nag-finish ko sa mensahe, naglingkod na. Ug ang pastor sa church nagtindog. Man sa akong mensahe. Ug smile siya, pero sa English we call it, he smirked. Kinsa nakasabot sa pulong smirk? Meaning, ka smile sa pagbugal-bugal. He smirked. And he said, wow, ang Diyos nag-change sa imong mensahe. I haven't reached that point yet. Nagbugal-bugal siya nako. The pastor of the church, the leader of the Bible college, and he said, God, well, here's what he was saying. I don't believe God does that. That's a scary thing when you're the pastor of a church and you don't know God's voice. Pero nahadlo ko na daghang preacher sama ni ana hangtod karon.
We don't know God's voice, not because they're wicked or backslidden, but because they haven't spent enough time in the wilderness. So let me ask you, where is your wilderness place? Asa ka makaadto diin walay tao, ikaw ug ang Ginoo lang. I challenge you, find a wilderness spot and learn God's voice. Katona ang tingog sa Diyos. I want every head bowed, every eye closed.